Господине Местороvić, насловот на Преспа форумот оваа година е проширено европско семејство до 2030 година. Дали според вас тоа е возможна или невозможна мисија, со оглед дека во регионот се уште има отворени прашања, туку е Србија, Косово, а исто така постои и замор од проширувањето и во самата Европска унија? Ja mislim da je to retoričko pitanje i da je odgovor na to pitanje da je to jedina mogućnost za region. Dakle, ili ćemo se osvrnuti oko sebe i prepoznati istorijski trenutak koji je zaista dramatičan nakon napada agresije Rusije na Ukrajinu. Svet se menja, Evropa se menja i kao što je to nedavno nemački kancelar Scholz rekao, Evropa mora da se ujedini kako bi mogla da preživi u budućnosti, u tom budućem svetu neizvesnosti. Deo tog ujedinjenja svakako mora biti i pristupanje svih 6 zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To je jedini način da Evropska unija obezbedi svoju stratešku autonomiju, da obezbedi sebi manevarski prostor, da upravlja svojom sudbinom u budućnosti i političke elite na Zapadnom Balkanu bi morale da pročitaju taj trenutak, da ga prihvate, da ga osete na pravi način i da krenemo u jedno ozbiljno pospremanje naših domaćih razmirica ovde regionalnih, u rešavanje bilateralnih pitanja, u rešavanje strukturnih pitanja, poput načina koji funkcioniše Bosna i Hercegovina, rešavanje pitanje između Kosova i Srbije, ali i države članice tu imaju veliki stepen, članice Evropske unije imaju veliki stepen odgovornosti, zato što su i one na neki način uključene u bilateralne razmirice u regionu i one bi morale da prepoznaju taj istorijski kontekst, strateški kontekst i da pokažu mnogo više razumevanja za situaciju u kojoj se region nalazi i sa tim u vezi, ovde konkretno mislim na slučaj Severne Makedonije i Bugarske, da se pristupi rešavanju tih preostalih nejednostavnih, veoma teških i kompleksnih pitanja, ali pitanja od čijeg rešavanja zavisi sudbina građana zemalja ovog regiona. 7 земји инициираат да се одлучува со мнозинство наместо со консензус, како што беше досега. Дали ова ќе важи за проширувањето и дали со тоа би се одбегнало евентуално следно вето на Бугарија кон Северна Македонија? Што мислите за оваа иницијатива? Mislim da je to jako važna inicijativa, jer se tiče pripremanja terena za način odlučivanja u budućoj Evropskoj uniji. I samim time zemlje Zapadnog Balkana moraju sa dužnom pažnjom da prate kako se ovaj proces odvija unutar same Evropske unije. Inicijativa je pokrenuta od strane Francuske i Nemačke i oni trenutno rade na iznalaženju načina kako će se doći do rešenja i upotrebe odlučivanja o važnim pitanjima vezanim prevashodno u ovom trenutku za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku kvalifikovanom većinom. Međutim, vi ste u pravu, nije dovoljno ovaj način odlučivanja primeniti isključivo na oblast spoljne politike, potrebno ga je primeniti na sve strateški važne politike Evropske unije. Proces proširenja Evropske unije svakako spada u tu grupu strateški važnih pitanja o kojima zemlje članice moraju da odlučuju i samim time ovaj proces bi bio mnogo efikasniji, da tako kažem, ukoliko se ne bi susretali sa ovim situacijama gde zbog unutrašnje političkih, nekada nacionalističkih pozicija unutar država članica dolazi do stopiranja jedne strateški važne politike kako je proširenje Evropske unije. Dakle, ukoliko bi došlo do prihvatanja načina odlučivanja unutar Saveta Evropske unije kvalifikovanom većinom, ja sam siguran da bi u tim situacijama taj strateški interes Evropske unije preovladao i da bi slučajevi poput ovog sa kojim se vaša zemlja suočava, a to je taj stalno prisutni Demaklov mač koji visi nad vašom sudbinom, bi svakako imao oštricu koja ne bi bila toliko oštra.
Како го гледате продолжувањето на процесот на европска интеграција на Северна Македонија, а со тоа и на регионот во целина? Severna Makedonija i Albanija imaju veliku šansu da na neki način revitalizuju proces proširenja Evropske unije. Nažalost, zemlje koje su u ovom trenutku, da tako kažem, lideri u ovom procesu, u smislu koliko su daleko odmakli, a to su Crna Gora i Srbija, pokazale su da zbog nekih unutrašnje političkih pitanja nemaju jasnu strategiju kako ubrzati ovaj proces. Ja vidim Severnu Makedoniju i Albaniju kao jedan novi talas kandidata koji može svojim entuzijazmom i svojom predanošću, svojom energijom da donese jednu novu atmosferu u proces evropskih integracija i da kažem da na neki način skrene pažnju i kolegama i u Srbiji i u Crnoj Gori da je sada pozitivna atmosfera takmičenja ponovo prisutna i da će ovo biti jedan zajednički poduhvat, ali gde će oni koji su predaniji ovom poslu, gde su oni koji su nedvosmisleno posvećeni članstvu u Evropskoj uniji, svakako imati prednost. Ovaj proces neće biti lak, on se neće desiti ni automatski preko noći, on će trajati, ali je bitno prosto da 20 godina nakon Solunskog samita po prvi put krenemo mnogo konkretnije u pravcu pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i jedan od koraka u tom smeru bi bio da se zemlje kandidati Zapadnog Balkana i zemlje članice Evropske unije dogovore oko dva važna pitanja. Jedno pitanje je kako, dakle na koji način će ove zemlje postati članice Evropske unije, imajući u vidu revidiranu metodologiju pristupanja, koja do ovoga trenutka, nažalost, nije dala adekvatne rezultate, a drugo pitanje je kada. Dakle, mi moramo da razmišljamo i o nekom vremenskom okviru, vremenskom horizontu, jer u suprotnom izgubit ćemo se ponovo na našim lutanjima i nemogućnosti da se fokusiramo na ono što je bitno, a da bi se fokusirali, faktor vremena je izuzetno važan. Господине Мајсторовиќ, ви благодарам за интервјуто за Мија. Hvala vam.